kažu jedna i jedina, mnogi kažu najljepša rijeka u Evropi, a upravo sa njenih obala javlja nam se Boris Anđić. Borise, još jednom pozdrav iz Banja Luke. Još jednom dobro jutro, Ranjate, tebi i naravno dobro jutro svim gledalcima našeg jutarnjeg programa. Upravo tako, nalazimo se u Novom Gradu, pored rijeke Une. Kao što se vidi u kadru iza mene, zaista prelijep prizor. Una je posebno lijepa u ovo doba godine. Prije svega zbog čistoće, zatim i jedinstvene flore i faune. Sve to mamac je za veliki broj turista i kupača koji u ljetnom periodu iz svih krajeva regije stižu u ovu opštinu. A više o tome reći će nam direktor turističke organizacije Novi Grad, Nebojša Todić. Gospodine Todić, dobro vam jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, Una je svakako biser koji u Novi Grad iz godine u godinu privlači sve veći broj turista. Jeste, tu ste u pravu. Rijeka Una predstavlja ogroman turistički potencijal opštine Novi Grad, a samo ime su joj dali stari Rimljani, što u prijevodu znači jedna jedina jedinstvena, što govori o njenoj ljepoti. Ono što izdvaja rijeku Unu je ta jedinstvenost po čistoći, po smaragdno-zelenoj boji, po raznim nijansama te boje, znači zelene boje, a samim tim uz još mnoštvo prednosti kao sedre, slapovi, brzaci i može se reći netaknutu prirodu pored rijeke Une. Ono što je potrebno izdvojiti je tokom ljetnih mjeseci na rijeci Uni se stvaraju prirodne plaže koji ljudi ovdje koriste, a naravno i turisti iz Banja Lučke regije da uživaju u blagodatima ove rijeke. Ono što se može izdvojiti, što se može koristiti na rijeci Uni je vožnja lađom koja upotpunjuje sav taj doživljaj rijeke gdje se spuštate znači mirnim tokom rijeke Une, pošto ovdje u Novom Gradu nema opasnih slapova, nekih koji su opasni po život ili sigurnost onih koji se voze lađom, i uživa se u slapovima, brzacima, slikanje je obavezno, znači i upotpunjuje se sav taj doživljaj rijeke Une. Ovaj doživljaj otprilike možemo reći da ne košta puno. Sportsko-ribolovno udruženje u Novom Gradu naplaćuje 20 maraka sat vožnje unskom lađom i otprilike maksimalno je 3 osobe po čamcu da se voze. To stvarno nije velika cijena i ovim putem pozivam sve koji žele da uživaju u rijeci Uni da se nama jave turističkoj organizaciji Novog Grada ili sportsko-ribolovnom udruženju Novi Grad ako žele da uživaju na rijeci Uni. Pored toga, znači ono što je značajno je razvoj ribolovnog turizma koji također u saradnji sa sportsko-ribolovnim društvom pokušavamo da unaprijedimo. Ovdje je moguće isto ribolov iz unske lađe, znači također oni nude taj program, odnosno nešto da drugačije u odnosu na druge i ono po čemu izdvajamo rijeku Unu. Evo, osim Une, naravno, Novi Grad ima još mnogo toga da ponudi. Naravno, mi imamo mnoštvo potencijala, tu je prije svega banjski turizam, mogućnost razvoja banjskog turizma, gdje izdvajamo banjsko-rekreativni centar Lješljani koji je udaljen nekih 19 km od Novog Grada, koji se odlikuje sa visokoalkalnom hipotermalnom vodom, čija je temperatura godišnja, znači varira od 31 do 35 stepeni, a ono što je bitno je da je ona značajna za liječenje raznih vrsta bolesti, prije svega reume, gastrointestinalni oboljenja, psorijaze i sličnih bolesti. Također vezano za seoski turizam, pokretač seoskog turizma na području opštine Novi Grad je poljoprivredna zadruga Agrojapra, koja prilikom posjete poljoprivrednoj zadruzi možete da vidite proizvodne procese u okviru njihove proizvodnje, to su uljare, sušare, kao i vodenica na rijeci Apri. Ono što njih izdvaja je proizvodnja zdrave hrane, a prije svega se tu, odnosno ističe njihovi proizvodi hladno cijeđeno ulje od bundeve i suncokreta, koji su, možemo reći, poznati po zdravstvenim blagodatima. Evo, radi se i na povećanju smještajnih kapaciteta u opštini, pogotovo su interesanti ti smještaji uz rijeku Unu. Jeste, prije svega bih nabrojio još neke potencijale samog grada, znači od poznatog Novskog keja sa alejom kestenova i mirisnih lipa, od gradske vijećnice, gradske galerije, znači spomenika Majke Partizanke i ostalih atraktivnosti koje ljudi ovdje mogu pogledati u Novom Gradu.
a nakon toga znači sve te atraktivnosti spojene u jedno zahtijevaju da smještajni kapaciteti budu u što većem broju. Nažalost, mi nismo zadovoljni sa brojem smještajnih kapaciteta jer ovdje nemamo u Novom Gradu ni jednog hotela, imamo 3 motela i u posljednje vrijeme, odnosno u posljednjih godinu dana nam se javljaju smještajni kapaciteti, odnosno pružaoci usluga u smještaja koji su otprilike čiji je smještaj uz rijeku Unu. Znači to su apartmani, kuće za odmor i ostala vrsta smještaja koja će, možemo reći, u narednih godinu 2 dana uzeti veliki broj pružaoca tih usluga. Kako koronavirus utiče na turističku sezonu u Novom Gradu? Da li se vidi smanjenje broja posjetilaca? Naravno da se vidi kako u čitavom svijetu i našem okruženju, tako i u Novom Gradu. U posljednja 3 mjeseca, znači otprilike od sredine marta, evidentan je pad broja dolazaka, odnosno noćenja turista. To pokazuju sve statistike da u tom periodu nije bilo uopšte dolazaka ni noćenja turista, ali mi otprilike svoju šansu vidimo u tome da ponudimo svoj potencijal za domaće turiste iz Banja Lučke regije, jer oni uslijed ovog koronavirusa neće biti u mogućnosti da odu na more u Hrvatsku ili negdje dalje, ali zato mogu da uživaju u blagodatima rijeke Une. Evo, zbog aktualne situacije još je neizvjesno da li će na Uni biti održane neke od prepoznatljivih manifestacija, evo prije svega Una regata. Pa jeste, mi kao glavni organizatori Una regate lađom niz Unu, koja je prošle godine okupila preko 80 rafting čamaca, kajaka, kanua i lađa i preko 750 učesnika direktno na vodi. Ove godine zbog same situacije sa koronavirusom ne znamo da li će se manifestacija održati. U kontaktu smo sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske i sve dalje prognoze su neizvjesne, ali nadamo se da ćemo moći održati manifestaciju. Evo i za kraj našeg razgovora da iskoristite priliku da pozovete ljude da posjete Novi Grad, naravno uz poštovanje svih neophodnih mjera zaštite od koronavirusa. Naravno, pozivamo sve građane Republike Srpske, a ponajviše građane Banja Lučke regije, da pobjegnu od užurbanog načina života i da dođu na rijeku Unu da uživaju u najljepšoj rijeci Evrope. Gospodine Toliću, hvala vam za ovaj razgovor. Hvala i vama. Evo, dakle, poštovani gledalci, toliko za ovo jutro iz Novog Grada. Mi se vidimo narednih dana sa nekim novim zanimljivim